Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay iba sa ti Proverbio 28, versikulo 24. No ipagarup mo asaan abidto ti panang takaw iti sanikwa dagiti naganakan ka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Imbagman ta na irwar mo ti wheelchair mo diti arubayan, anagbaetan ti balay tayo kaka. Inruar siya anak ko. Ay, kaya't kumatiag painit. Mayate singiseng ti initita. Kunaklakit din no kinabaalam nga inruar day ta wheelchair mo. Ay, nagsayatan. Numayruar ka wasisyak. Ay, nagrigat ti sasaadan tayo anatangan. No awan ti anak tayo, akadwa tayo. Ay, kasanungatan. Imbaglakit din. Tanasingpat ni Jimmy nga anak ka. Kaniliti siya nga asawa na. Ay, wag na. Nagasa tayo. Tada dagiti anak tayo. Ay, anda tayon iti maudi at tukad ti biyag ako nada. No iti kastaw hiya kasasad kaw. Saan kaw apagkadkadan? No alaan na kaw ti apaw. Ay, oray siyak mo't di tay maibaga ti biyag. Anya ti pampanunutam lakay, di kamot makaid na. Intedan ni tatang titawid mi adaga. Naggudwan mi kini ading ko a Jimmy. Kat anya nga rin ti pakariribukam. Nalpas namat nga intedan. At dapay nabati amay sa analawa talon. Asinon to nga tati pangtadan na ijay? Unngag paiso. Asino nga tati pangtadan nanto? Imbati na para kanukan kwa na? Amangan kit din no ited na kini Jimmy. Ta iso ti paggigyanan na. Ngamrumbang asika ti pangtadan na, tasika ti inauna. Dahil tangro ti pampanunutak. Nasken asyak ti pangtadan na iti dayjay. Anya ti aramiden ta. Tapno si katimang tawid iti dayjay nalawa at talong. Yung nagkunti wheelchair yo, tatang, tanapudutan. Intun bigat tumanan. Ay, huwan barok. Mabalinday jayan apa nagpainit kaw. Naragsak kayo mat anak sarsarita kanina na Lucia, tatang. Ay, nagsaritaan mi man ti kastoy akasasaan mi. Natangan kami ngaminan. Ay, nuawan kayo nga anak may. Kasano kami? Tatang, agsubsubad kami mat iti kinasaya at yu idi kada kami. Idi ubing kami pay. Kwa, pagsabangan mi matay chay, anak ko. Tatang, pagrebangan mi mat nga anak yu daytoy nga aramiden mi. Nagasatak, tanadanak iti anak kakaskan ka. Nanos kayo nga agasawa. Tatang, naanos kayo mat idi babasit kami pay kanimanong sa turnino. Ayun kayam, nabayag matbasitan. Asan nga imimay ni Manong Mau? Anya ti may singasing mga ramidan ta. Tapno siyak ti pangtadan ni tatang itinabatbati pay atalon na. Agin sasaya at takan kwa na. Inta pa siya rin. Ipakitam akay kayat mo. Mayat detang imbagam ma. Intaban nga rod pa siya rin. Sikapay lang timapan. Adapay ngamin papanan mi kadagiti gagayim ko.
Inak man ngagpaiso. Si Ribak day di alakay. Tapno siya ti pangtedan na iti dabat-bati pa'y atalon na. Rumbeng laan nga agsirib ka, tapno makagunod ka. Inikanak iti pagpampanunuta ka. Masapul asi ka ti pangtedan na. Mayat day di atalon. Nalawa ken adda pa'y ubog iti igid na. Naimbag man ta nakapasyar ka sa Tornino. Mailiwak mo't tatang. Nasayat ka di mo't lang ni Jimmy kada kayo, tatang. Huwan, nasingpat da. Awan ti may bagak kadakwata. Kastalaeng nga tadda kayat dangalain kada kayo. Anya ti kayat mo wasawan. Saan ka maawatan? Saan ko pa'y maibagay ta? Agbalaw kayon to, inton napasama ka, ti bagbagak. Imposible iti bagbagam. Awan makita ka madinga aramid ta. Wen nga rod, tadda kayat da maala kada kayo, kunakmanen. Ay, nagkamali ka, anak ko. Atap mula siguro dayta. Kumusta tinapanam? Inrugi ka pinadakas ti kabsat ko. Ngam sana mamati ti lakay. Mang panunod ta iti pamuspusan, tapno matagikwata ti talon. Iti anya man na pamuspusan. Aramiden ta, tapno agbaligi ta. Una, day ta ita ti ipaayan ta iti naan-anay a panawan, tapno mairemedyo ta ang matagikwa ti talon. Ituloy ko lang ta padaksan ni Jimmy. Tapno guraan na di kabsat ko. Day ta ti kasayaatan nga aramidam. Mapanak to man ni Balay da Jimmy. Apaggigyanan ni tatang. Kanayunem ti mapan, tapno mayalis mo ti alipuspus ti lakay. Apay akas lang mariribukan kayo, tatang. Kung naninanalo siya, nga imay kano itay ni Manong Sator. Anak ko. Anya ka day, hiti kayat mo maala kanyak. Ha? Anya ka diti sasawan nyo, tatang. Damdamagak laeng. No anya ti kayat mo pa'y maala kanyak. Ay na, tatang. Saan ko maatila mapampanunot yo? Intun kwan, saan kayo manan ang makaturog? Ala, umay kayon. Mapan kayon, iti kwarto yo. Anto'y tigatas yung tatang. Aggatas kayo, sakbay amaturog kayo. Agyamanak. Ay, agdamagak man basang. Anda ka di kayat ti asawam amaala kanyak. Kas kumaitian niya. Damdamagak nga raw. Nasayaat kayo ngamin kanyak. Anya kumangay, tatang. Nasayaat kayo ngamin. Isuan nasayaat kami mo't kada kayo. Ay, kunak ngamin. No puno timbaga ni sa Tornino. Nga ada kanukal kalikaguman yu kanyak. Ay, ang mga nurinabak na kayo laeng mat ni Manong, tatang. Ay, kasta nga ta. Rinabak naklaang. Awan mat ngamin ti amok akal kalikaguman ni Jimmy kada kayo, tatang. Ala, inuman nyo kit ditigatas yo. Tapno daras kayo makaturog. Sublyak tulaangan day tabaso yo, tatang. Ay, sige laeng. Ay, agpamarangak nga agkabaw. Tapno mamuak. No asino kadakwada.
ti agsasaw iti punaw. Anya nga tano alaan tamot ni tatang dito'y balay. Tapno maalat at ikalkalikaguman taken kwa na. Alaan ta ditoy? Tadata ti mga sikaso kan kwa na? Ha? Nalakaaya ti mga sikaso itinataenganan a nakapsutan? Kumaa, no makapag na. Nakapsutan ti sakada. Kasano nga rod maalat at italon? No adda dito'y ni tatang, mabalinta nga ibagaken kwa na. Arumbang asyak ti pangtedan nanto iti talon. Sa bagay. Ang, day takot mga sikason itinakapsot alakay. No kumaro ti rayuma da, di da makatakder. No maalatan ti kayat tao, di isublita madlang ka da, Jimmy. Sa bagay. Saan ta maibaga ti kayat ta no awan dito'y balay? Para matam ti utak mo. Kaya't yu ka diti agpainit, tatang. Tayruar kayo dita arubayan. Tatang, nangagdak ka di? Kaya't yu ti rumwar nga agpainit? Agpainit. Ay, makapanaya mati tao, ijay init. Tatang, agpainit di tarwar ti kayat ko asawan. Ay, awan tinit di tarwar. Ada ijay tangatang. Tatang, Puno matimbagak. Ay, awan maun baraw. Akabaw kansan. Ay, itimplaan nakman kitde iti kapek. tatang, saan ka di akalkalpas yu nagkape? Nagkape kaya mat. Saan matapi mo to'y rusok kaw? Sige nga rod, tatang. Inakpay mangala, no kurang yu ti kape. Orayin dak ditoy. Napanan ni Jimmy. Awan mati makita kapan naging kukunakan kwa na. Ituloy ko lata ti agpamarang nga agkabaw. Tapno maduktalak ti punaw. Apay kasta ti jar mo ang naggapu ijayan ni tatang. Mangrugin samot nga agkabaw. Ha? Pagko na amat. Imbaga na asaan pa'y nagkape. Idi imbagak amapan agpainit ijay ruar. Ibaga nakit din asaan kanu amakapan ti tao ijay init. Anya ngay nga rod no mangruging agkabaw. Gagangay dayta itinataengan. Maikawa aklaang tasaan ngamin asigud akas jay ti panagsungsungbat na. Ay kat, awatem latan takas-takat nga rod ti pagturungan ti kasta nga edad. Ala, tay nagpaikan ni tatang iti kapay na. Anya tay niyag mo baraw. Kunayo akayat yu pa'y ti kapay, tatang. Isungay niyalaan kayo. Imbaga kaya nga kapeak. Ay, agkabaw kan sa baraw ka. Nay, kugkugtaran sa matiaso ti ruangan. Ingkakid di kitaan tabugam. Sige nga rod, tatang. Sikamat gaya, manong. Umunag ka Nagyaman na, kabagis. Apay ngay. At damot kapingay gam mo. Idin to taawan kini tatang. Kwa, itad ko kumakan kwa na. Takinid daw na. Ngam, kuna na matadi na kano imbag ang agkapay. Anya? Kayat mo asawan. Di mawat. Ngam di namat gayam kayat ti agkape. Imbaga na akayat na ti agkape. Idi addan kape. Kuna na matan, asaan na di mawat.
Kuna, Manong? Alaan nyo ni Tatang, ijabalayo? Wen, sublatin mi met. Mabalin mi nga isubli, no dinan kayat ijabalay. Ay, damagan tayo pa'y akan ni Tatang, no kaya't natin mapan ijabalayo. Ah, Tatang. Umay kayo met pumasyar ijabalay mi Nagbalin ka din na pagpasyaran ti balayaw. Ah. Intay wag pasyar. Ti kayat ko asawan. Umay kayo met agyan ijabalay, Tatang. Manong, kaya't nga ta ni Manang Lorna nga umay ijay ni Tatang. Kayat na launa ya. Isupay nga rutinang isingasing. Nga umay met ijabalay ni Tatang. Tatang, kaya't yo ka di ti mapan ijay? Ay, intay umat ang pasyar ijay Ita, taadan ti agkabaw dito'y balay. Intang paaramid iti deed of sale apirmaan na. Pagparangan tanto aginatang tatidagana. Uy. Mayat dayta na panunot mo abaket. Inton awan to dayta alakay. Ipakitak to kini Jimmy ti deed of sale. Awan to ti maramidan na. Tapinirmaan mata ni Tatang. Una, adda ka bagyak nga abogado. Iso ti mga ramid iti deed of sale. Ipapirma takin ni Tatang. Sana bale, tagkabawan. Di na amo ti deed of sale apirmaan na. Nalakalang dayta. O, di bagatang ay manugot ti lakay nga may dito'y balay. Mayat na panunot mo bakit? Masirib ka talaga. No among aramatan ti utak, bumak ng talakay. Nalpas ka din ti deed of sale bakit? Nalpasa na. Imbag tada dito'y salas to'y agkabaw alakay. Nakaturog a nakadumog iti wheelchair na. Ipapirmatan to inton makariing. Nakadumog di ta wheelchair na. Itay-pay day ta. Turog alakay. Mangan maturog lang ti muna. Sana bale. Ta inton mapirmaan day ta deed of sale. Isublitan ni balay ni Jimmy. Una, no naalat amatan ti kay kayat na. Isublitan ijay balay na. Ha? Makaas-asikaso iti baldado. Agtuturo ka kadi. No mapirmaan na lakid din ti deed of sale. Isublitan. Tatang, pirmaan nyo man detoy. Tada pangaramatak. Iyag mo man deta papel. Takitag. Oh, atoy. Isurat yun lang tinagan ken pirmayo dita baba. Ditoy. Ne. Api pinisang yun ti papel, Tatang. Ay, nang nagkaw. Ti saritaan yung agasawa. Ah, Dasana ka nakaturog. Hindi nakadumugak iti wheelchair. Kaya't dakpay gaya matakawan nga mayaw. Tatang, saan kayo nga kabaw? Nagalas ti ugaliyaw. Kaya't dakpay atakawan. Iti sinasaor awakas. Ay, kwa. Daytay. Mawata kaun. Anda kayo nga agasawa. Ti adda kayat na maala kanyak. Ah, Padpadaksan nyo lang ni Jimmy. Tanasing patang agasawa kanyak. ay, sana kasta ti kayat ko ang mapasamak, Tatang. Ti planaw. Kat paggunwaan yaw day chay no awanak taon. Hangam gapaw iti day tangay naramid yaw. Awan dumayaw iti agtatakaw. Tatang, pakawanenak. Jay to kabsat mo, ti makamu iti amin. Iti magasto intun pumusayak. Saan ka na makibibiyang? Taited kuntukan kwan at italon. Ah, Ala, agsubli akong ijay balay da Jimmy.
Awan bendisyon ang magunod ti tao, amang takaw, iti sanikwa tinaganak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.